Sanibona. Njani? Anawu 5000 ngizocela uyikhethela nje itshitshi elilodwa ngoba Wengenza kwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofanya khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yohadi noma uqala ngale le channel iqinisekise ucinezele usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel yiyo-ke ividiyo leyo umculi kamaskandi Khuzani mfoka mpungose etrendayo-ke ey'nkundleni zokuxhumana abantu abaningi bayakhuluma ngayo-ke wey'ngane zawethu mina-ke sengifisa ukuthi